Ima 250 grama paradajz pirea, odnosno sok od paradajza, svejedno šta ćete da koristite. I ovdje ima 1,5 decilitar, odnosno 150 ml vode. Sjedinjujemo ove dve. Pošto ja znam kakav je paradajz, malo ću soli da dodam. Promešamo. I sad ćemo ovim da nalijemo paprike. I to još. Kako to misliš i to još? Ja sam mislio da je to gotovo. Ne, evo sad će biti vrlo brzo. To samo doljem u podlogu.